AKI završio u bolnici, pozlilo mu nakon tuče Maje i Cara nakon što su se Maja Marinković i Filip Car potukli u realitiju Zadruga 5 za drugarkin otac Taki Marinković, navodno je dobio srčane probleme. Naime, Taki nije mogao da dođe sebi nakon što je video kako Car provocira njegovu ćerku sa Dalilom Dragojević, pa je odmah morao da se javi doktorima kako bi mu izmerili pritisak i dali mu nešto za smirenje. Takiju nije bilo dobro, on zna da kritikuje svoju ćerku, ali posle ovog ponašanja Cara, ovo je katastrofa, čoveku nije bilo dobro, odmah se javio lekaru, dobio je lekove za smirenje, a on svakako ima problem sa zdravljem i znate da su mu se lekari borili za život. Ne znam kako će on izdržati ovo, sa svih strana ga udaraju, sa svih strana ga zovu, kao da je on svemoćan. Čovek ne može da se odrekne svoje ćerke, nije on poput nekih tamo, ali isto tako nije da mu je prijetno zbog ovoga, govori izvor za najnovije vesti iz realitija estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.